Kuna chuan successive percentage change kan zonga nga hemina tumber chu percentage te kha ka lak chungin a lo increase thin ta ni ka ho chung overall la in thak na percentage kan zong don tin ania ami tur chuanin kan rilru siamila formula ang reng ve deuh pakhat awma chu kan han suianga overall percentage change ti ve mai la chu a plus b plus ab by 100 alo ni en tianam a increase na kha a percent te b percent te alo ni theta chuanin changmi zong kha value hi number pa ngai ang tu kha ta chu kam da lu tanga chuanin ni kan chok so mai to ni so question enilang a the thiam the me ang China mi pat pasala mi ha kan soi thun zom de do na question number 6 alo ni don to ni chuanin question enila a number 2 20% in increase chuanin a value po 30% in increase because chuanin overall la ai change na kha kan zong don ni antinan let to tila a2 20% in ya to increase sa b po 30% increase sa hi increase sa ni mai ta decrease sa cho lam do kan ko te ringa chuanin formula tangin a 20 30 20 le 30 multiply by 100 alo nia 20 pa hi multiply la 6 alo ni ta ni chuanin hemi te pathum belila 50 56 hi a overall a increase na percent chu lo ni ta ni hi overall percentage change chu lo ni ta ni chuan question to de ka en le number ichena mi kha 40 in a increase sa chuanin result po kha error 30 in a decrease ve thung ta ni chuan overall ka kan zong le dom ta ni chuanin increase le le hi positive pa lak tur ania decrease hi negative zong lak tur ania tuna a chu 40% lo ni a increase bang hi positive ani sa chuanin kan b tur po hi 30 nia decrease ti bang na sa hi negative bang chuanin overall percentage change chu a ya 40 b hi 30 nia assign a formula a plus b ni ka ma se plus into minus to minus ni bang 30 kan tinga chuanin helai po hianin minus 0 ni nga langa san chu a le b multiply ne minus so mu bangin 30 le 40 minus into plus to minus nia chuan hemi pa he multiply le 12 chuanin heng dung so hi bel khomila sin in ang bel tur ania sin in ang chu minus 30 le minus 12 bel chu 42 lo ni ta ni chuanin 40 kan pai lenga as alian jok sin akin do na minus 2 hi overall la in change na chu decrease lo ni ta hi answer chu lo ni le ta chuan question number 8 chuanin number chu 10% increase sa chuanin tota 20 in a decrease la chuanin overall value po kha 30 in increase sa via increase percentage overall lami kha overall percentage change kha kan zong le do ni ta hi chuanin si thleng om don ta a ya 10 lo lai la increase sa ti bang le sa hi positive tur ania chuanin b chu 20% in decrease in negative sa na pu tur ania chuanin c ya 30% hi po hi increase
Ati bangin kan increase nga positive turun ni. Chuanin ni what percentage chu A le B hi zot mi support turun ya. 10 minus direct to mi o minus 10 into 20 divided by 100. Chuan hei du zo bal li la 2 le 22 nia minus 22 tangin 10 kan pai chuan minus 12% lo chuak don ta ni decrease. Chuanin hei le C tang hianin kan zong chuak ve le nga AI ya minus 12 kan hmang do na chuanin B hi increase ani bangin upside hi 30 hi positive ka lo ni tonga hi chuan minus 2 kal le ang chuan chu A le B A hi minus ani bangin then divided by 100 kan kat le nga 12 6 5 chuanin hei zong zong hi chok chuak te kila 30 tanga 12 by 2 18 alone 18 minus 6 by 5 LCM na ila LCM 2 5 kanya chuanin sobra tu inga 84 5 in divide ila 5 1 16 point something there so dom tinani itu lo chok chuan zom taula a thameyang increase on the answer to the question number 9. Question ni kan ta thiam tura ngai la rectangle length to 20 na increase the breadth to 20 in a decrease level he po hi area inches na ka zon le mi turin ya so A to 20% a increase B to 20% a decrease later so in overall percentage has on the unit A to 20 B decrease bangin minus nga 20 by 100 so here the panin cut nga so in minus 4% overall and change na turan ya so ano nilopon iti po ni zon ito a decrease na le increase na at inglo bangin direct pon 20 iti tatap po yan hi chu all sa minus 4 tulun so don ta kasi hi zon le dan so namin chun tumal chuanin expenditure price le quantity relation kan soi do na chuanin a basic formula chu expenditure price into quantity hi chin chia tur ne mi mang hianin kan chok ta charang question te question the price of a commodity increased 25%. A man want to increase its expenditure 15% by how much?
we substance the quantity questionที่ทุกกันที่ทำตัวอะไรละ formula ค่ะกันในเชิงบุคคลตัวนี้ a price that is to the price of commodity 25%อันนี้ตัวนี้ expenditure to 15% นั่นจะไปเพราะมันจะ quantity ค่ะเหมือนตัวตานี่ตัวนี้กัน formula ของนี้เป็นสุขของกัน formula ค่ะ expenditure price into quantity ni expenditure aya 15% price aya 25% and Q hi min zo ta ni 15% ตัวนี้อามาอากันโซตัวอังคาริน successive a over all in change นะก็มี formula หากันมา25 PA อังอันเนี้ย Q hi B อังอันนี้โดนตานี่25 plus Q plus 25 into Q by 100 alone nita cho nên cần sụp dễ bằng 15% 25 in hay hi na hun linear cho nên LCM cần lang 25 le 4 to 100 plus 4Q plus Q by over Q anh yang 4 là 15 hi multiply to linear into 4 to make cho nên Q cần dùng đơn ta nhé Q là Q biệt 2 5Q nhé cho 4 into 15 minus 100 800 thì số ngã cho nên Q cần cho bằng 60 nữa ta cho nên 40 đâu này đâu ta minus 40 100 cho ta 40 phải cho nên 5 cho nên minus 8 thì decrease đâu này đâu ta này cho nên a quantity in thao na to 8% thì answer cho đâu này mấy ta này question đó là question in là price mean PA 20% increase in a sample positive and how much is consumption should change at ta Q thì na này mấy ta thì cho Q hi cần question to nhá then and the expenditure remain constant thì expenditure remain constant giờ chú expenditure thì zero niang thì na cho nên tục xuân trong này đom tê lá cần formula thì không cần expenditure P into Q cần expenditure to zero cần không á P higher 20 Q to Q in thì mấy là x 40 thể total QI x 140 thể total mà sẽ Q cần không 2 in 5 cho nên 5 là 0 multiply to a 0 don't thì nó nhé cho nên 5 là 20 multiply to 100 5 là Q2 5Q plus Q root of ta này cho nên Q2 100 by 6 minus nếu hi đã số đôi nó vào nghìn cho nên 2 50 2 3 20 in 50 is similar 16.67 ball back hi anh đi đom ta này
chuanin hi answer chu lo ni le mai ta a lukin hi minus ani hi sn hi minus ni bang decrease x lo ni dom tan hi answer question do dia and the ratio of hypoperson n bang bang ina boys le girl the ratio to 7:8 atia if the increase in number of boy and girl is 20 and 10 boys le girls increase na ka 20% and 10% and 20% increase one in 120 divided by 100 6 by 5 and to 1.2 nya one in 10 to 1.1 and mita one direct the of 7 le increase na 1.2 multiply la ratio kan tundo na bangin all the was one in 8 le 10 in calci increase na bangin 1.1 and mita increase na ka 1 multiply tela hi so pasni hun sari to 8.4 lo nia chuanin so bakal hun re chu 88 nia point hong bangin point kan kat lenga chu chukte lila 21 4 ne kan so te 2 22 hi boss le ka se ratio ka lo ni ta ni question number 2 beratan question cherila x le y te total page tha janga somga ne kartina chuanim their employer or if x is paid 120% of the sum paid to y atia 120% of y he x tinania 120% dia chu hi nita 120% choktela 6 by 5 ania chuanin x to 6 by 5 y plus y equal to 50 10 kan sia kan chuanin LCM kan langa 6y 6 le y multiply to 5 le y multiply to 5y equal to into 5 chuanin 11y 11y y hi kan chon chhuat tur chu ni ta ni chuanin y chuanin y chu kartin jani somnga in a pezia dom tina ani chuan hi answer chu lo ni ta a hi to ber na ani e